Salibonani lonke. Ngiyathemba lapha elikhona liyaphila njalo libusisiwe nguNkulunkulu. Namhlanje sithanda ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi icebo losindiso lothumo. Icebo losindiso lothumo. Ivesi yethu yakuqala esiza kukhuluma ngayo nguGenesis 1 amavesi ngu-26 kusiya ku-28. Lapha uNkulunkulu wathi akasenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze agcine konke esikudalileyo. Engakamenzi umuntu uNkulunkulu ngolwazi lwakhe oluphakade wabona ukuthi umuntu uzawela esonweni ngokuya kwesikhathi. Ngakho-ke wasesenza icebo lokusindisa abantu abayabe sebewele esonweni. Yahlala ikhansili yezulu isenza icebo lokuthi umuntu angasindiswa kanjani. Laphuma icebo elaphumayo lalingelokuthi nxa umuntu esewonile, isiqu sesibili ebuNkulunkulwini, uMikhayeli kumbe ulizwi, wayeza kuthatha inyama yabantu azalwe ngowesifazane, ahlale phakathi kwabantu abafundise ngesono langokusindiswa kwabo. Eseqedile ukubafundisa ngalokhu, kwakumele afe esiphambanweni abahlawulele izono zabo. Ngani? Ngoba ngaphandle kokuchitheka kwegazi akula kusindiswa kwabantu. Ngaphandle kokuthi abantu bakholwe kulelo gazi elichithekileyo akuna ntethelelo yesono. Nxa bekholiwe kulo uJesu kumbe ulizwi kumbe uMikhayeli, abantu babe sebesindiswa ngokukholwa egazini lakhe, bekholwa ukuthi ubengafanelanga ukufa, kodwa bona yibo kade befanele bafe, yena wasebahlawulela ngokufa esiphambanweni, ebahlawulela ngegazi. Ake siqhubeke siye phambili. Selenziwe leli cebo, uNkulunkulu waqhubekela-ke phambili, wenza abantu ngomfanekiso wakhe, wabafaka ensimini yase-Edeni. Wasebanika umthetho wokuqala owodwa, umthetho wokubahlola ukuthi bazakulalela yini. Wasesithi kabangadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi. Kodwa ngokusweleka kwenhlanhla, abantu u-Adamu lo-Eva umkakhe beqa umthetho kaNkulunkulu. Ngokunjalo sangena-ke isono emhlabeni, kwangena ukufa ebantwini, ngitsho lokulahlwa. Uthi umprofeti, u-Adamu lomkakhe u-Eva sebewonile, kwaba khona usizi olukhulu kakhulu ezulwini. Izingilosi zabeka amachacho azo phansi, zekela ukukhalisa izingoma
zakhipha imiqhele zayibeka phansi. Nxa sekunjalo, kwaba khona ukuthula okuthe cwaka izulu lonke, ngoba umuntu esewele esonweni lasekufeni okuphakade. Ikhansili yezulu yahlala kwaze kwaba kathathu ngemuva kokuwa komuntu. Ubaba wathi u-Adamu lomkakhe sebewonile, ngubani ozasihambela na? Ulizwi olinye igama lakhe nguJesu wathi, savumelana ukuthi umuntu engawela esonweni, mina ngizakuhamba ngiye mfela esiphambanweni, ngihlawule icala lakhe. Yikho-ke ngivumelani-ke ngihambe ngiye qalisa lowo msebenzi okufundisa abantu. Ngingabafundisa ngibahlawulele esiphambanweni ukuze bonke basindiswe. Kodwa ubaba waphendula wathi, hatshi, akungezake kwenzakale lokho. Akungeze kube kuhle, ngoba awusoze uphinde ufane lathi futhi. Uzalahla inyama kaNkulunkulu, ube le nyama yabantu, ube lamanxeba okwempilo yakho yonke, uhlale unjalo iphakade lonke. Ngaleso sizatho, hatshi, awungeza-ke uhambe. Sekunjalo, yehlukana ikhansili, kungavunyelwananga ukuthi ulizwi aqalise umsebenzi wakhe wokusindisa abantu. Uthi umprofeti, waphuma uJesu edanile kakhulu kule ikhansili. Yabuya yahlala ikhansili ngokwesibili. Ingxoxo yaqhubeka, ngubani oza kusihambela na? uJesu waphendula wathi yena, njengokuvumelana kwethu umuntu engakenziwa, ngilapha Nkosi, thuma mina. Kodwa ubaba wathi, hatshi, ijulile lindaba, ungeza-ke uhambe. Yachitheka ikhansili ngokwesibili. Waphuma uJesu edanile kakhulu, ngoba ngale abantu sebewele esonweni. Lapha ezulwini ikhansili ayisavumi ukuthi ahambe ayegcwalisa lokho kwecebo ababelenzile umuntu engakadalwa, ukuthi yena uza kubafela abantu abasindise. Ngale njalo izingilosi lazo zazilokhe zidanile kulokuthula okukhulu kakhulu, zilosizi ngoba umuntu othandeka kuNkulunkulu esewele esonweni ezakufa okuphakade ngalokhu kuwela kwakhe esonweni. Yahlala ikhansili ngokwesithathu. Yaqhubeka indaba. Umbuzo wabuya futhi, ngubani ozasihambela na? U-Adamu labantwana bakhe labazukulu bakhe sebewele esonweni ekufeni okuphakade. Ngubani ozahamba ayesincedisa
ukukhulula laba bantu? UJesu waphendula wathi, ngilapha Nkosi, ngithume. Uthi yena umprofeti, kuleli hlandla lesithathu, lanxa kwakunzima ukubana uNkulunkulu ayivumele indodana yakhe izokufa esikhundleni sabantu, uThixo walithanda ilizwe kangaka wavuma ukuyithuma indodana yakhe ukuba izofela abantu esiphambanweni, ukuze yilowo lalowo oza kukholwa kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Wachitheka-ke umhlangano. Ngemuva kwehlandla lesithathu, uJesu waphuma wabonakala esebobotheka kakhulu, ngoba umsebenzi wothumo lwakhe usuvunyiwe. Umsebenzi wothumo lwakhe, lokuba kwakungukufa, wathokoza ukukwamukela phambi kukaBaba ukuthi abe ngumfeli lomsindisi wabantu. Izingilosi zambona esebobotheka, esethokoza ngothumo lwakhe, zeza kuye zambuza zathi zona, sekuthiweni isivumelwano yisiphi ngalaba bantu asebefile? UJesu waphendula wathi, uBaba usevumile ukuthi ngiza kuhamba ngibe ngumfeli lomsindisi wabantu, bese kusithi ngokufa kwami esiphambanweni abantu bathethelelwe, abantu babe nethuba lokuthi baphile impilo engunaphakade. Izingilosi zathi, ungeza ke uhambe wena, hatshi, thuma thina. Kusukela emuva le sikulalele, asizange sale ngitsho lani obusithuma ngakho. Yikho ke vuma sihambe thina. UJesu wathi, hatshi, alingeza ke lihambe lina. Umuntu esidila laye liqili lamaqili, umuntu onenkohliso enkulu kakhulu, uzathi yena, khangela, uNkulunkulu lo kanathando, uNkulunkulu lo akalunganga, sethuma izidalwa ukuthi ziyefela esinye isidalwa. Zwanini-ke, ukuze uSathane angakutsho khona lokho, ngiza kuhamba mina Mdali wabantu. Nxa sengihambile ngaya kufa ngifela abantu, akasoze angene ebuqilini bakhe. Lina-ke okwenu eliza kukwenza yilokho, lizabe lingincedisa ekuphileni kwami emhlabeni, phakathi kwezilingo engizangena kuzo, naphakathi kosizi engizaba phakathi kwalo, ngitsho lasekufeni esiphambanweni, liza kungincedisa, ngiza kuhamba. KwabaseGalathiya 4, amavesi 4 lo 5, uPawuli uthi, isikhathi sesiphelele, uNkulunkulu wayithuma indodana yakhe yazalwa ngowesifazane, yaphila ngaphansi komthetho ukuze ikhulule abangaphansi komthetho, ibaphe ilungelo lezindlamafa wombuso wezulu. Uthi uJohane kuJohane 1 ivesi 14, ulizwi waba yinyama, okutsho uJesu, ukuthi uJesu
wathatha inyama yabantu, wakha phakathi kwabantu, sabona inkazimulo yakhe njengozelwe yedwa kayise, egcwele umusa leqiniso. Walingwa-ke uJesu esephila kulo umhlaba. Walingwa nguSathane ngazo zonke indlela, kodwa akenzanga sono, wanqoba ngokunqoba konke. USathane esebona ukuthi unqotshiwe nguJesu kuzo zonke izilingo ayemlinga ngazo, waceba ukubulala uJesu esiphambanweni, esebenzisa amaJuda. Bambethela-ke amaJuda esiphambanweni uJesu, yena engenacala. Ngokwenza lokhu, uSathane wayecabanga ukuthi usevalile icebo losindiso ngokufa kukaJesu, engazi ukuthi ngokubulala uJesu usemenze umhlatshelo lomhlawuleli wezono zabantu ngempilo yakhe eya ingelacala. Wafa-ke kanjalo uJesu engenacala, engumhlatshelo lomsindisi wezizwe zonke, ukuze yilowo nalowo okholwa ukuthi uJesu ufele izono zakhe, engabe esalahlwa, engabe esabhubha, kodwa abe nempilo ephakade nelungelo embusweni kaNkulunkulu. Yikho-ke uJesu esesifa, wamemeza esiphambanweni wathi, sekuphelile. uSathane senqotshiwe ngokulunga. Wafa uJesu engenacala, wambelwa ethuneni, kodwa wavuka ethuneni ngosuku lwesithathu, waya ezulwini, wathi kuBaba, umhlatshelo engiwenzileyo uyawamukela yini? uBaba wathi, ye, kuyamukeleka lokho. Bonke abazakukholwa kuwe njengomsindisi lomfeli wabo bazakusindiswa. Wasesehla uJesu, weza kubafundi bakhe, wabafumana bevalile endlini, belokwesaba okukhulu, besesaba amaJuda. Wathi kubo, ukuthula kakube kini. Amandla onke asephiwe ezulwini lasemhlabeni, aphiwe mina. Ngakho-ke hambani ezizweni zonke, lizenze abafundi bami, libafundise konke engilifundise khona. Okholwayo limbhaphathize egameni likaBaba nelendodana nelikaMoya oyingcwele. Mateyu 28 verses 18 to 20. Waphinda wathi kubo uJesu ngokuloba kukaJohane isahluko 20 amavesi 20 lo 21. Njengobaba engithumile, lami ngiyalithuma. Abafundi bakwamukela lokho, basebebunjwa njengebandla leTestament elitsha, ibandla lakuqala eTestamentini elitsha. Basebewusiqalisa-ke umsebenzi wabo wothumo, bachumayela, kwaphenduka abantu abanengi. uPetro esekhuluma lalabo ababephendukile, eqhubekisela phambili uthumo lukaJesu, wakhuluma labaphendukileyo wathi ku1 Peter chapter 2 amavesi 9 kusiya ku12, lina liluhlanga olukhethiweyo, isizwe sabapristi esibiziweyo, esihlanzwe ngegazi likaJesu, libizelwe ukumemezela indaba ezinhle zalowo olikhuphe ebunyameni lasekufeni,
elisa ekukhanyeni kwakhe okungcwele lasembusweni wakhe. Kuyini esikufundileyo lapha kulokho esesikukhulumile? 1. Icebo losindiso lenziwa umhlaba ungakabi khona, abantu bengakabi khona. 2. Kwavunyelwana ukuthi ozathunywa kucebo losindiso nguJesu, hatshi izingilosi. 3. Sesifikile leso sikhathi uJesu weza wafundisa abantu ngempilo engcwele yasezulwini, waphetha ngokubafela ebahlawulela izono zabo esiphambanweni. 4. Esekwenzile lokhu, uJesu wathuma abantu abaphendukileyo ukuthi baqhubekisele phambili umsebenzi wokusindiswa kwabantu ngevangeli lokufa kwakhe esiphambanweni. 5. Qaphela, uJesu kathumanga izingilosi, wathuma abantu abaphendukileyo. 6. Kulencezu ezimbili eziqakathekileyo lapha. Okokuqala, abantu nxa bekholwa kuJesu bayathethelelwa izono, babe nelungelo embusweni kaNkulunkulu ngegazi likaJesu. Okwesibili, ukuphenduka kwabathethelelweyo kakwanelanga kukodwa nje khonapho, hatshi, kuqhubekela phambili. Nxa abantu sebephendukile, bayathunywa labo ukuyamemezela kwabanye indaba yokusindiswa. 7. Impilo yomKristu ibonakala ngokuphenduka ekholwa kuJesu, la ngokuqhubekisela phambili uthumo lukaJesu lokukhomba abantu esiphambanweni lapha okulentethelelo yezono khona. Umprofeti uthi, wonke umkholwa othembekileyo uzalelwa embusweni kaNkulunkulu njengomphathi wevangeli. Lo onatha amanzi okuphila uba ngumthombo wamanzi okuphila, owamukelayo uba ngophayo. Umusa kaKristu emphefumulweni ufanana lomthombo wamanzi enkangala ogobhoza ukunathisa uvuselele bonke akade sebecabanga ukuthi bazakufa, babe sebelangathelela ukuphila okuphakade. Ukusindisa imiphefumulo kumele kube ngumsebenzi wempilo yonke yalabo abakholwa kuKristu. Lokhu kuvela ku-Testimonies for the Church, Volume 4, ipage 53. Ilunga linye ngalinye lingumgcini wevangeli likaNkulunkulu, inceku yomusa osindisayo kaNkulunkulu, njalo kukhangelelwe ukuba inceku ifunyanwe ithembekile ezintweni zonke. Ngicina ngalokho. 1. Amazwi uJesu athuma ngawo ethunywa nguBaba yilo uthumo lwethu lathi. 2. Amazwi uJesu athuma ngawo abafundi bakhe yilo uthumo lwethu futhi. 3. Amazwi uPetro athuma ngawo ibandla lamaKristu ekuqaleni yilo uthumo lwethu futhi. 4. Ibandla lazalelwa ukusindiswa lokumemezela ukufa kukaJesu lokuza kwakhe kwesibili. 5. Yikho-ke ibandla lingakhohlwa umumo wokuzalwa kwalo, umumo wokubunjwa kwalo, lokuthi labunjelwani. Liyagcina khonapho ukuthiwa libandla likaNkulunkulu. Liyabe selifanana lequla nje loma kuyini, i-football club, i-burial society, i-political party. So-ke ibandla nxa lingasenzanga lokho kubili,
selehlulekile. Bese ngisithi mina, thina esilibandla likaNkulunkulu kaThesi, siyakukwenza yini lokho? Sesiphendukile, silwamukele yini uthumo lukaNkulunkulu? Nxa singalwamukelanga, asesasilobandla ngokumisa kwezulu, kodwa sesifanana le-football club. Ngiyalinxusa ke bandla likaNkulunkulu, asamukeleni uthumo, senze esikuthunyelweyo, sizaba khona embusweni kaNkulunkulu. Kodwa nxa singakwenzanga, siza kulahlwa ngoba singalandelanga uthumo ngendlela. Ngiyabonga, siza kuma khonapho. Amen.